se watimi atwa esaka kraka entre wanso na aka ye no masua bie e de ato ho ama ye nyina ye nam so enye wanka se de bebrebe yi enka ye nya ne saa adofo yankwa ya Grace nchen na yentie video yi mu nsem ye ba question na atwa to no me de question ne beto dwa na ye nyina ye disa nkomo no ansa na yakwa akodi asem ena asem eda ho no asem ne so wote a wode yenko ya Grace somra oba ya fatu mayen ena twempana na wonim me ni obi kunu ena twempana na wonim be ma na me ne twempana no me consider no one bit. What is consideration? After all, I'm not his wife. So enne me ka se me pay 2,000 ene ya be ma ne de be ma me, regardless of how he gets it. Enne me ka try ne say me ni nje se me pese me da fi on bookie apartment ma me a obebuki ama me. Enne me ka try ne say me pese me koye massage a obebuki massage na ma me a ondwene hu mienu. Se me hu bag bi me hu mpaboa bi me hu atare bi na ye me fe na me kasa onto mame a obesende me momo ama me di ato o shemenim. Dear married woman, the consideration for your husband is getting out of hand, and that is why you are not happy in the marriage. Oh, and I make no di o hwe nkwala no o tua fees o yi akonhoma enti eno ano no. Wonim se wukunu kro na otua fees e de mabe ma foforo ma otontare ma no every month bia sa sika na wo a wote aware ase a se bi usi niama utwi bath house o to ne niama wo hwe nkwala wo no anuane obia he will still lay you in bed no. He's giving the same amount to you. Into what is the essence? You've married to please society. Into sheni awaye. Oba besi abe ma de kawa ahye won sa wote be me. Hwe won tade hye mu. Hwe won pabo ahye mu. Hwe wutiri ye mu. Wo kunu ntimi nkan 1,000 Ghana. Say emaba wa weeks ya abasui. To be sheda. Eso ne side chick ye oyama no. Oyama ne pa. Emema de adwene bi atwe ye oyama no. Enso wo o ka se wo pe 50 Ghana akoto nkukura asra wo kunu tumi ka kire wo se woni bi wo be consider if you say wo na society hu say wo ye oba e wo se ye ware wo tena fie me ye ware wo fa ntena fie wate na wo de life na abaso emobi emi papa ya abai enhye bi ntare papa ne he was papa abano enhye bi na consider wo kunu why sika na onfa ma wo no o de man side chick into what yet now ware na se na jimi wo ho saa. Let these men manipulate you. Yeah, me that say our repadi I'm not against it. When I get some I want it. But our real be ware me de matne fie. Wunya ya nka ope. Ah wonya hwe e ma me sebi adwuma kra wo mpese me ye bidie. God forbid. Yo, obaya mo abusuafo ene ye generation no. Esunsunsanso ni bi na wo hwe na awia yi. Sister yi edi nkomo bi. Minim se unya adaje tie nsem a oboro so yi bi. Na mi a mete he ansa na meto am nkasa ye so no. Dia me pesa meka nyina ne se obenyina beto. Nanso fa ba bi no wo tie nsem a sister yi ka. Ewo mu ana ase nim. Ebi a wote menkan wo ye be ma wo ye oba. Titiri ye nyina mema no so yi. Edie benti ena be ma warefo. Ebe ye check. Na ne yire etia wade na se. Sebi ne tiri ho basa. Ne na se de echen kokohwede na ase. Futuro no. Abono ankasa. Chese hu na nka wo kwa akwaware se nyame ya adom ochina ma ne bi be wade ebe ye omu makeup se de amaye bia betena hayi. Wo mo kwa ye twa wono mu photo. Hu se wo ba nie na afi okodu awade yase a sebi oba ye se prayer ye de pra efi animu wa ye se ibasa wagija die ben na de sansem yiba
question bita asɛm a mekan eto a me pese me bisa enanu ya na mema bi di nkomo wo fidua yi mu ha na ekoba se ebinu mu kire se owo side check ya omone yira mane because obu ne yire nsɛm a mekan yi so obu ne yire nti wanka nkyere no wompese obebu n'animtia ana obi nso so wukyire mu a ono de owo side check ne de na osusu se ne yire asumdwie enti na bi a wompese obehu obi soso de ote obema na yire hu yam fancy ha ensɛm a mabobɔ so yi wodwene ho sɛn meba wo ho ne waba bedi sa nkomo yi ewo fie na mmom yenkwa yachi ne yenkwa gina yenua ba yi nsɛm a wo buru so yi eyade ben na ekoso wa afiefie mu a ma ne biatimi anya post ede camera si wo manim se wono mo de wo mo nya adwuma bia adwuma wo mo ya ye side check se na job description ya abaso a ma ne bi eye yenka asem yina fe yemra wo so ne ni nkomo me se champon ene ye mama ne bi naja waye mpanyin sem wa de camera si ne ho so yi nkomo a abaya yi boyi na ya me da se me tiefo ne ahwefo enyina ene me ne ababa bi ehia na se ne wo ka Sompa Nkomo ho asem sister Nancy wote ahima kokobin na wabi na dwuma so wo em say new preside on baby nice girl waso wo hwe pa na wotie yam pa me ne me hu sie na wo yi me pie nti ya dana se wotie nana ya Onyankopɔn ebo wiase no wo se de oyeye bia eye kwasem Nyankopɔn me yate ase bibia ono edi ni nsa o minim so si ye no beto oyeye no wo se eye a enhira so ewo mu na enene mi tie dana samwa mi tie ni pa bonsam koji permission free Onyankopɔn wono mu na automate job aware ne Onyankopɔn ede baaye no wanka senka yema me hu amane wo mu na emom no yenum no aye aye ware no yesu ena ede saa wese no nyina ye de eba ai nti obonsam enya permission ya wodi edi eni no aware de eyanimonyam so nana ya aware eyanimonyam won trans no won kan de opebia aware enhira wom eyanimonyam oba bia wote aware ase besa wote ase se wonyam fom so wote wonye mistake these so called side chicks here on Google Gwabontin they are frustrated womu ye frustrated ene nima ya womu efemo no womu kwa nenim ade ena enim enima ya emema no di womu eyo no beme bie no ya obeye ne yire sa ewo fie obetene ka ewo side chick ne so na ne side chick ne so de betua ne kan se ono so wo another bema ewo abonten wetimi kwa gusika kra e de ama enya nwanwa enu nti ne wo keka no se oba ne wo fie wo som wo dwarema wo no aduane wo kani fie awura yese koye bema ne se so boafo enu a na wo ye no ensu nwu yem Onyankopɔn ne wo ye ne bema ne mo treati wa Ewurade be hine ni monyam e de ama Ewurade be hira no wonder se mema no ya wo mo ye sa cheke no wo mo ewuja wo mo eyirenom nana ya ene nkwane ya wo mo be won be so mo ye bibia emma be ma ni hu se ne yiri ye hopeless enu ti be ma ya wo hypertension be ma wo ye diabetic be ma ye wo full seb aye twon cholesterol adowo akoma ni hu nyina ye saade na wo butu akola keto we say so no ospeni we say ya so fa me na say say enketwa no na ede wo hweminsa akodai wo do fikira ke ko butu no so na wo speni we say ya na so no butu so e na wo speni we say ya ho frede adonku na eye wo de na wo da wetu ni na da asamado na say ebi mu da wo hotel no no wonder anuntin say wonya sa chick na say o ma o yiri hu o yiri kra po won pa hu o wo yiri won pa hwe and now who was a chick now best friend one so fine ne mom no wo ye no ya wotifie no and now obi anu sa wo ye no te se ne hu ye fi se ne hu ye de egu mom be ma no egu be ma no animu ase yes enu nti na ye mai
me dem isi so ya me ware ye no se me ni ntese ho ya adwuma bema na fa ma what to be never say but life look at my age I'm still sweet me to nipa pe me pa me na me say me pe telling you what you say kwakra ho ma ho nya so so na ejaye mami abrewa bi na say ya waware o shame skin men kan tese bi ado wanyini kura chai mama wanyini shame skin ba ogina na so so sirin kete esia bi shame skin skin ka se mama pe na enye wonwa enu ntin sa wo yi adwuma na be man so obekọ amano nkọ anwe no ho kwakwa emenya hypertension na wontwintwam look fresh wakokoko na so oba na sa so pia na wo twinu mami misa o sa wo kwahin mami misa o major question we bisa ni ana ya me pese me hunu se be ma bi ene ne yirete na onye oba foforo de ka ho a ebetimi aba se ne yire na one ne te no odo ne sen oba na okofa ani fira bonten na na nana ya na emema you can predict untimi predict be ma emema womu atinka ye hia wo na no me na ma se ya na obi hia madam ho ofe papa na jesu opim na me amata kura jama aba panyi mi ba panyi kura onu mi ba panyi kura na the way say come say are you mad hey yes na ni so batija me say are you mad me pa cho the way ya wo make us am aha de enya ne sa nana ya enti wo hu oba bi no akwakofa ba ka na yire ho ade we say akosu okuma ye buso ye de anim ne nyina ye pe the only ade say honam no ya edem the case no ya ade ne dem no ena ma ne ye sonko ena the way you carry yourself ya wano kasa no ade wakofo oba bi kra no say wo so wana ka yire ho no wono be di mfiem na say mfiem nsa na wo yire kwa ye beta kra ye de e che no enu nte emema de wonto o ma say enti ade enti na ebi mu to wig ne na sefo ama ema ye egu abontin de wanya kokoduro kasai na se fa ne se ye to wig ne mpaboa ne bi ma no nanso bi a wo yire otifi enya ne saa de na na ya mame kan cho ema na ya omo abontin na ya we ya fa se wo kasai se bra kwa hu kire bi ya wo mu no jama oboa me se ebi afa wo mu dwo omo num enu ntina enkola no ya onko but ebi mu so de omo sai check iko Dubai o na le yire te wo hwe ne na ase asa anti akwada aya no kwa na so benya so ketua everyone so because relationship na betu akoma oba no enyo nkwan wo dia you can control your wife you won't me control your searching because enyo ide no enu nti ebetu akoma enti wo be force ye niam force ye niam ye force ye niam now to so no se dwete ye kura no so ebekofom what you say enu nti nka be ma de nka warrior nana ya wo de ne se wo fie wo be hwe ne kama minimo bia o ware friends say doctor mua why make up na doctor no aya time different why make up o sha try so to say o be so na tete kwa again so kwa bontin a anu ni ade na o kwa bontin so a na o ba kwa for mo ni ade no wo ye make up say she trousers wo pese friends say wo bra wo yire ase amma sebe nanim onyam nyina ekofo be ma enya sa we say onyankopon wo nhyira if you say obana ba be yose so boafo and na opon say wo ye adwuma nyina kran so wasa sacrifice and na do bia 3 o'clock for wa sorry wo hwe nkoda no ne ade and we say check no ya wo krampo oni da no so because no so wo de obi nchai say no oh enu ntinim ne me say ne say ma we de epu ane e sine ba ma mamunum say wale wate na ware e nhyira me ma so ya mo ye sa check no and wo ka musumuntu mo fo wate na onyankopon no ne mo ye no wo mpe me da ase me nso so medase pa na abra wuyi ano de amawo mo sa me ne agama nso wo ne agama nso na emom se si ai de mema nyina ehwe matia nana ya enchechifo ne ahwefo nyina asema da ho nya asam ketwa na da ho sa kura nana ya hwe awade de osi awade nye bia no onim de oka sebi oyire nya enti se wonko a woda enti awura yin sema wote afidie so ka no usua na onyini wakwa akoto wo say shockingly emani bi afa dia abaya yi kan eno no fe omugirigiro mo so enti se pani bi abepe na kwan omudu mo fa so na ban na wo so nana ya ebre bi bedu ama obehunu se ade a wode ye obi no eno obi de bi tua neka enkura ne ntu omo boase nana ya se pani bi abepe ana se obi abepe wo
hwɛ sɛ de mo okikan na newu ma na hunu sɛ nyadia ne so kra won fa so de ma wo a de oyɛ no kra de onim nyansa kra debi na ya akra na nkasa yie won say excuse me to say sansem a abaya yi kan ya ma na kwɛyɛ sɛ sabi mema bi nim nyansa enye sabi mpo wo de yanka ne sa yanka ne tra da da mate wo yɛ sa de obi a wo mo hu sɛ wonim nyansa bema da jimi wa ye jimi ezu wo se atam kra na wo ania be bi kra na wo san che ono to boy ho so wa wo ma bi a bema bi na wa wo na ate hwe wo mu bema no so afa no wode ho enti ye besre emema no bebre ye mfa we nya afutuo se ne ye nim en akura ya me yahunu se wakofa wo bi a wo ya akoda se ya se nkwase asem wo mukeka no akire bi nie wo na ye nkwase akeka na akura no keka na wonim se abaya bi konya aman bi na okoye oni ne twi so a oba abonten se oluma ne de na hye akire de beshit abon so ma me panyi oluma de na hye akire de beshit ya boso de nam dem a wokoba ye de ndia minim se bi odo ni bia minim se bi a odo ni bia oluma akokora o wakwa akotwempena kofa abaya fedi abaya ne hyewachi gina dem na akoda na nkasa yie na mpanifo na ye ne asabi aware no enke beye kura na sa ne mawe no enke ye ntwa so ebisa de nti wozi etwa so ne se wo ya ade na wie na akura timi sa do kotena ba bi se mempena bi ana sugar ya kan say sugar daddy bi amanya no obi o se ne be market kete se wonim hu kura ye wo ye na won da ye won eye nkwase akeka enti be ya ye ntwa so na nana ya emaya no mo aduru so sabre no nana ya nyame nwanwa se bedru ban bi ho na foto abobo nyame mfa ni nsi adwojo nyame mfa wan nsi adwojo ebebo ho nyame mfa wan nsi adwojo obi awale ne mofra wade mi ze tampon woni na sati nkoda brem nyene eya ne binni emu hia emu gari asenka ho emu ni sutie na da korope abaya bi a wono no chekere nkate kwa ho no abehurasim nana ya sama mi a waware eneyi woti wokeka nkwa asem so otwitwa adwaye osinkura ne ma wono aduane be ne da na odru kan say o ska ode mano no ene wo a waye ho ade ye pe ne nyina ne se society ne ewom no behunu se wona aye warefo na atifie hwe asem wo ka kirem ne maame panin eya me ya se emma se ma ye very sensitive enti ma wadefo nim bi ete sa asem yi no ewura wo sensem wo ya wo kan ye ya hye maame tirimu yi nana ya se maame ne tena se no ohunu se ni kunu ye niam bi si ya obebodua obebodua evi se wo na wo ma ne hwe ne yie wo na wo ma ne tatare papa nhye no so wo kan nwi ne mpaboa ho asem wo na ma ne ntobi ma no eti maame ne de yaw ne ani bere ebebodua eti bedru ba bi na wo ta dan ho a eye wanum asem wanum wano asem na akodi kade amawo eti nkoda ne wieye no mu nhue nyansa sebi na Mr. Champo ye be ka no kra ye wa kra so obi no betwempra nya ade eda fomo ye tete ye disie enei enkoda na fa ne se biscuit ne tofi bi ye gu apampan so kwa chima enei TikTok ni ade abai Facebook ni YouTube ye ba bia o pempra ye se bra ho sugar daddy timi da na akwada aketwa no wayi ne phone aso camera ebi a sugar daddy ni wo dibre bi eso na wayi camera na ode etwa ne ho afra sugar daddy na sabre em se wadi na wi a wo hwan kro mo na wetwa na ye se wi ase nyina hunu se one papa we no na etwa we ya sembe ni shame on you asembe ni entina na ya nkoda na epentem anyi omo ho no na nefu aba wo manum no omu nyina yie na wofo na omu do omu so ani abere na omu aba wade no omu so omu nya mfa nchamo ema mu mefo mu kuru nsa mekeka kwati asem na ya ntimi de mesi nyame fansi adwojo no ebekoso aye jojo na me awura no boss adwom no minim so oboma nkoda no se die yo wona boss anyumi ho obo nyum de ma obi asabi na kuma be hwe ni wasasi so se nyame fansi adwojo ena nkoda yi di kwati akai ene ye fiada wombedi
wo bedi why nana ya enkoda yi so ade mu di ni chini mu pe wo tini ba bi enti na sabi de ne de no wode bonkum na agie o obebo dua kun wuwusu ya do beta down afom so what show what hwan yes why ba bedi jollof nso ye ba bedi ye wom ye be hura besima bedi eti ye be sere nkola no mu wiye se sabi pani bi ebia na bibi nti no abefa ntirezo wagimi no obefa na ne wode ne ti wo na hunu se ne mpro na awura na obeye sa video yi wa na na twempre bia wa ye gimefo wa wo sha wo kwala wi oni suban afa na de ko hewo na abrewa bi afa na de ko hye papa bi afa na de ko hye busuya bi enti niam bi wo hon ne se wiase ye kasa yantu ya bo ase ne hunu se abra ya ni mu hon de ye chinso ho for example focus me say wo mu a wu twa akwa ma wo hia wo mo no wo ba so wo mo kro na be say hia wo mo enti ele ene wanya etena wo nya ne sa mesram kasa bi wo ma ye ka ya nwere hunhun se aso wo nsunsu anso ene ne manya ne tena nso e ana de tie fo ase yo ejamin so so me da se pi na sane ameme kan me se abaya no wo nyini ba wo be nyini aba beto simple wo de ene de anhwe ya wo be hunu se wo kunu no wakwa akofa side chicken no na wada wo nchen wo empa so na wa fresh side chicken no bra wo wasungu so a etie bi ne wa hunu se ne awiase no esitie nti wo de ene age wo de kɔ nogoko ana wo de ba ntoa ha na nananom hwedi wasem ema wo na hwese wafuru enhya ema wo na sentata ya na yehunu abusuafo na na ehwe ade ba ko bia na ma edwene ho sisi enkwala no maya no mu hwe yo na mpanifo bi wo no mo a ya no mu do mu yo mu sika sa adwene ne ma so omunye kef se wo free se papa ni sika bi no ko fa zo nya ni sika ya no mu de ye omone ma to mu so mu hwe ye ntina na meka nya mi fansi adwojo no se ho na yade no be bo ho na yade no obi mu asetemwa emwa ai enam so free se wanyane na wusisi ni nti mu so ho mu fansi anya asana na ya medase me nso so medase abusuafo maka kire o se skani bi anya case asemwe wosemen kan kire wo ene ya yete dan mu nyina ne emfa binya futu skani a odi ne ho so ye na dwuma na owo ni sika asumdwe wo ho ewi ase de ya na obi nim de betimi asie owo ho a onka bi nhyem na ne sika sem ye basa ne ama hyase ye je agu na ope ba bi afa ena ne yonko brebo kire ne se minim konfo bi wa ha ko na ono de wo hye wagi wadwuma no wa hyabo wo beye de amount no kwasem ade ahia wa sebi wote se bodanfo wada awona o wo sori da kura no tu ka apu anodu ye na ene eja na naso ma na konwa busa ne kwan so ena o se nsem bi se ni nsem bi se ti se no ni sikasem ya na eya basa no wahunu sese wan sori a emwa eti nkomodidie mu na afi woni ni bedi nkomokosi se gold bi a wona busua mu a ono aba beda ne ho no nso ka ho na sese ne niam eje kofom enti je okofa ba ma ne ye ho niam de ma no eho na obehunu se asem to obi a sa asem nipa kro na asem no ato no tore bi a asem to na wo ya abodam na dwunu makoye ha sese onzi ehunu se o gold wo ho okofa gold no akofa gold ne de aba papa isi wo ba be ye nyankamade konfo yi be ye nyankamade wo gold yi ho a ma se ne gold bu na afu se nananom bu na afu gold o se de ben yo kwansini wafrafra nuane eni nnuobi aka bi ahwe adi bia ma papa skani no se wono so nya den enka hwe se wo beben na bedwura no ti wo ba bedi niama ye den akonimu ena ne ko no waka bi ahwe enti na se adubone bi anya den enim sikani a ono so adi ahia no wono so nwora wa meni bi konfo ne twema ne mini wie ya asem we na oka kire sikani ne se ade a me ba ba ya ma anajo fan me pa cha obomodia na wankogya wo nan sani afo beti diri wo bia ti efi bedi wo bia no ka oto ne twum sei shawo ho so nyesa ade a me ba ba ya ma no enye yie sa brand ya boni bia nyansi obi ayem nkan no na momo kiremu a efre nwumra na ye kono ei papa isi wo ye ne ho hwe enye yie wo tena sei na wo ye sei na wo gina ho na hwese
wo fa ha was na furu no wo se ahye ahuhuru enu na man bisa se ede eje sere eyede ba de eyede ba de nko na o mene ne saa wase wo ye ne ho hwia anya yie abusuafo papa hwe ya no ndo abo apa ho kobo 11 anwumre 11 die akeka kono mfifre ete no wo ye ne ho hwia anya yie wa nko kan kire na nase wo jane na emom wo hwede ya nipaduane na mu na o somri kemfa mfikire ho sikani se wakoto ya wankoto kura nwie pratatatatata wayo agune ho abusuafo sikani no wayo agune ho oyegune ho wieye dumienu abo na homache na konfo aba oba na ode tu nanim se oda woroma sane na me ho ya me no minima de kro de na me hye me ho so a enye ye asai o ka kire no kwankire na me ne oba abaye no asai gold ne nso so yankofa gold mra chese ese ye nti gold anya ntaban ye tu ye hunu gold no besi ne yes kani odidwa woni sika di ne ho so boto ama banche ama kama na wo no ai na wo de wo nim nyansa chance kani no nanso hwede yakwa akoto no ti me kama wani ada ho asem we wo se yen kan kire obi bia na butu anamwo a hunu kwan a wo fa so enekura yatimi akwa akoye kura wunya asem a wunya obi an kan kire no sabi wura sorry fie sasofo mo a oti anye ya wo fa oto me pa cho shake nsoso metu fo nsoso a wan kosia papa nsoso a wo nyemo konfo asoso meboa wa mo federal me wafu aba behye na ne wokoya na se wo baaye ene efiada asem wei abadwafo nso mu sima mienu ana ai na won soso brem ya kan sem bebre yansa na yakwa akodi asem no mesa champon wo bi asem na me kan me siri no nana ya sa antome kamedian kam di sun ba fie nana ya medase na se ne ewiase esi emu fast wo mo de technology e de be say yes your technology de be de be computer age ni and kro ne bani ade chese youth no ama wo madwena ye very sharp enne wo kwasofudie akomfo ana shake eye emabunu wo mu nyankokwa waketerete no eye nkola nketwa enti wo mu didi wo mu adwene ho anase wo mu nyansa ho akwa na ode no ekoye no wonimu sikani no enim say at least obewo gold to the kind information no to na no emma komfo no na sebi wo hwe ba bia ya na akomfo bi ati ana ya na so ka cho say obetimi aya ma wanya sika ana obetimi abo ho ban a na che say enye frustrated na wo ya wo de ko adwendwuma nka nyansa bia ni insisi so enso no enipa da sani ewura fini ho a se wo pese wo ma ne ho so biem atomas ewura fini nyankopon no ya wo bo wo no wona ekura kakra no ba be skani edibusa ho se enfum so be na me ye misika no ehye ye kene bi kura sa chiki kura wo ogofa bio Nicholas Asante se na skani ani ana wubu wo Facebook ne de me se ya o man o sansi kai ebetumi ahye ade bi onyankopon hwese bi anka betumi de aboa wo brawafo kura wo mfamwa te senka wo pim ko wachi na wo hwa de kodi ya ma wusika no ehye na se bo bi ya wo te da motom baby wo te krampo enya akono na ka wo kono no se ono mo na ka wusika no ensamra na akoye no efese ono no wo te say enu nti no ne mpese me kan say ya ye nto yebo ase ye wura ensohwe mu a ye mompa ye misa onyankopon ewrade befa kwa bi so akasa kire ye ama ne ese oye ma ye no ye de ho to no so a obeya ma ne nya ananta no because odi ni trick and odi efa no wonim say nana ya bo frɛ ade ekura ye yama wo no kura wo bene so bo frɛ de seed no ye yam de ma wo bene aye trick bi
ɛna wo sika na no wo pa afa ɛna sika no so wafa ɛna ya hwɛ me de nka me bekɔ kotu da refra akɔ kan se na ya akɔfo na ya wo mo ba no akɔfo na ya wo mo ba na wo mo ye yutra mo yesa na ma ya hwɛ wo mo wiye enwi wo mo yie apobo no ɛdɔso ɛnu nti no sɛ woto ho so na asɛm to a wonyankopɔn ɔbɔ wɔ no na kono ko busira asɛm wɔn na beyi wa no wɔde wasi ne fata me da ase me nso me da ase na brampa ene de skani na ani o nana ya obene se fiada bia ye kwa edi biba ai afa ne ya obene ndio nana ya mamenka sembi enkyere atiefo ne ahwefo nyina konfo a wagimi bia ne bosom agimi se konfo no wagimi a ne bosom so agimi ana bosom na agimi a ne konfo so agimi tie simple ai akom ye de adwene ne nyansa honhom ne de ohoba de adwene ne nyansa so ka ho I see ai konfo bia no beti bibia na na say wo de ko gina ho se konfo beti ma kom 15 minutes I 15 hours na wonya nipa obu ahwe ho aba tumi ne baba ne ko na wonim krache na o kire na damfu skani ne ho no onim konfo no ne yonko no eso ne na kasa ana abrante so ne na di ne nkomo se niema se na akutia me na mentiase ana bia gold ya me na nan di jami ana de esusu aso se ba no so ne minim obi ne wakọ na tenase te se dem ne eja manso wa yi na wa kire mema papa na ba oba fa kwan we so fa jene hu ne amanyina no mfa nsu anyansa na ya Mr. Champo kire drone bi aduro na o kan konfo no betimi anom o de beka na ono ne yam enya ne ya ba wonnom ya ebekan enya ewuduro no de ma no o pese wo de kwa bi ofaso no ogiska ni free ni nsam nti no o de akwankyere de na bo ami ase chenchena ma bo me crazy a me ma ho ne David nana ya ensem pi wo ho na wunya nhunu bintia wako obi wo so kopem wakro wo mu ana wo kopem da baabi wo se ka se ma me ma wuni aduro we yansa ne se wo de no kro de to baabi so adwene nkoso enti se wo ni aduro ya wo de ne nye ye wo ba ndan onso wani abre enti nam se konfo a wagimi na busum agimi nana ya yemma nipa bi nti ne ma bi ase aduro wo ho be wo baabi ko duru wo kwa ho kire no ha obi mu a su kire urade me de yemi hu pa wo mi wi ase sesi pa meto a metimi edin kakra ne se enti he fa ne yefiri bae nipa no kura ho na wo be ye no no so firi he ade a meta adwene ho pa etimi bibi wo ho enti sugu awurade no wo hira wo no eso kwan afa so a ye no ana tena se mistakes be na ma ye senia ma bi ai ma ya nti se ne me niema eti kofom kwame akomo afadru ebi kura na wako fa niema bi ense se nka wo fa beton obi no me ade bi ya bodu agu so ebi kura ya je empelifo bi ade afri ne nsam ana wo skanti watimi akoto e beton tinipa ni du abon betimi tena se na sesen ho anti die na maya me niema eti kofom yi wo sofo bi anya sabe asofo kwahwe aban bi a ana malamfo kwahwe aban bi ada bi omu asabi nyame nim de eni nyame ani suade hu wo na ko mu fakotu omu nim na omu no wontena se sofo bi ene meka sofo bi a opeso ne me ajo ne menye sofo bi nyame ho tenusu bia no oba se wo ne be kan so na odi fie nkomo enye ofitin ya ba wonsem fa wo yegum ne wanwan bia ba me fo yengum nyina oduto na akututu nro onu be difie nkomo nti na adwene mu donti obehuna deport ya etiti went odi aba enso ne ni pepense nkyere ne nti also kate enso won kokonfo no ho wanhwe ba bia wo tu kapu ani esi dabi nana esi se be ya dis edura wanumi so bu down na pe wase egi se wo ya to say now to twum na sebe e dey ase fro bus so kon na condition wom uja toilet no etano difference wom dia di kuno enyewe eya na heda mon dia di tatatata no eno so monsa na dia gi nana ya bon pa e wo bus nim eno so esa na obi ayi nani na won nana grandpa won say mre bia no mo di sa abone no
eya study sa wo pese ohunu de oyi sanframa na ehwe nanim sankrofo ne to abonso omokon achi ayebare no wote hodenden ni say Ojana o free na ko Yaa study baby a obefa obi atata boni say no wo be ko na nipa kro wa say Ojanani dia wa say no wono na on na time meme so wo de free na ko try na hwe Ojanani try na hwe na dodo na so hye fugu na ya fugu ibi emu se wo ya na hwie nye na yi atechire bibia nti eyi nkakra se asem sa madu nka na mafu nyina ahye edi nipa bi hwie nyansa akom no nyansa wom na zo anko ahene bafo no ni di go woze asase we ya wono no ye ne nananom asase no da bi on trauma komfo asabe woni aduro emetra so mesisi nkrofo enti sa komfo we se woni aduro we se ya zan eme won mabu se jama so sa question no eme won wa se wo se ye chi na enye yi na we na kro no wo chi na enye yi we je se mi wie kra no ma jama so we nana ya ma nipa bi nti ase so person no obi nya ansem na se court bebe mu ane nya nkrata na nka ahyase no krata da so se nana wantimi anya megema de wan fa ma me a me de wo be court anu no wasan na so wasan na no nana de obetimu o anse ne watim na konfirm bebre ni made obesan ebisu betim na nana ya tie o wonhum asem bia ni ho a ebe ni so ye de court ma ne yeye ana de san wo mo ehu ba ko ni meyi eja manso dance sintai ginoi eja manso wadawroma me de manana ya se dru ba bi na nana ya ntimi anya de me pa me san kogema de eja manso si yo we dia dance me dia dance ama den ede bedru court no me ko bo eja manso ma no ti yo meko ade betin ko ka kire no se me nam kai meko so mboa wait man tire ndena ko court ba secretary na usan se konfo de obi anyina ho nti konfo de yi se nana yakrata bia na so dia wonya court se me da se eja maame se say de wo froka na obi tim na ne wa yese ya ko jira le pampia enframa etwa mu no wono na eko wono a monyere no yo nana me da se me mami nua be me ya akọ na me mala hweye nso we ene ho ene bire bi asabe enipa bi awura mu nti no asam to na omu obi amane wo pirikirikirikirikirikiri obi bo onwum bi wo se emrante miensa eno me ya o madwene se o mbetu kwan na om kokoduru baabi na amna donko bi da ho no eno mo yes na amna we de e be da ne atumia atra eno mko bi sa papa bi na papa ne se mo amokono bia nkotwa dua amfa nto no kon ho na woduru ayi ne so a na ode atoso no wafa so tu wia na waji na obi so de ndi atoso na we na wo mtwa dua ne wie no ba ko hwedi sa no se adua we de mu odudodo na wo sensene ho a ema ne kaka kre bi na otamye ba no de ko na ba konso ne de no obon finfin na wasene hatra na epo ne gira finfin ba konso hwedi sa no se da bi amene na so dodo ti se ma hwe ne mantwa se de ebe boroso a ahwe ya na mantumi onu so ne di anim to oduru ho no ma na ode to so ampede ampa na otumi twae ba ko ne de ode ne de ne to so no wonante so koduru no epo no wonfinfin to ntumi nko no ntumi ma ana ba ko nsi se ne wo de yi na memfam de nto so na mitumi duru a na wafa so no yi ye ba ko de nto so na woti aso de po ne bu ne to amana ne de wanye ne ho kwadofo no otumi koduru yi no mo ya mo nyansafo no be de to wo papa idie na bi si so hwe se enipa ukosofo nche kura na sa ukwaso na onima so de ho no ma wo mo ebisa oh na wa ba ha no muda na wo ka problem a kire ho no wo ne na ya dwuma nti atrofo wo sofo na wo kọ na ho sabio me kwa hwe me shebrem na duru ana kya me ana he nkwa aba papa akwa abo na we de ye hu ha no muda no wa twen aba uli ni di nkomo wo so de ko enti nipa na o ka kire ne se minim wo bi nti ko no ho no mo no konfo na adwuma no kwaje bra ne ye nche se waje percentage ya bupe waje ko da se wo na wo duru ho no na papa no so anye fast no on se nipa se wo na ya
na bo 11:30 12 day kono wo ye dan wo be yiwu yam e bia wadi aduane bone what ya se na confirm so show wo se hwe na wa nya wo nan sabe wagimi kakrenti na wo pa bibia hunu nti wo se nana mate mi nyame nan wo nya wo nan wo so wo nan na beda na wo nya wo nan na no nim se be wie ni se asenka we di oyo woyo ne ntem wonni mu sa nti ana to no se wonni mu sa so anka obi sa akire man fifiri body ama ye kire no ye hunu se da bi ba bia wo kon da bi jan what ya se wo tro men ko konfon sa no wote ye hwe na me ma me ne me bra yi ka sembi ye wo papafo ho na nanum na ye kan sa na konfo no ye wo tetefo de wo ho ne wo na amafo nso de wo ho bibia na amafo bibia de wo ho sofo a me ho akire na me ko no na kodi nkomo metena ase obi sa ase na fie te sei na wankasa na ye de ba adwuma na adwuma na te sei ewura bi na kwaje besia eno ko sofo ko bo na mane sofo makwaje besia na bompa ya guso mame wo se mpa ebo de ntumi nya hwe na ebom no besia na waje de efiri na di koi se na otoduku teso otota de teso otompa bo teso uya utiri teso basic knowledge no wo chacha nsa na man nyina wie na wo se mate sofo eno nso ye na adwene se wo di sika na eto no 1 year on tohwe ampani ampa koduru 1 year na ko sofo se duro kura ni ba bia wo na emumo ni papa no ya ma ne pa da bia me na dabi na kasofu ketua bi nso awura jaira wa she coat na me ade eku me kura san esofo ya nanta wa mzo wo shi no da bia na sa shi no ya na shi ni she no na ayesei na sa po asore mani gina kire ye papa na papa so ni kulukula won fere o se ni kulukula won fere papa da papa ba so for boni o san ya nanta da bia na hwenchai ase ya confirm no na wo ko ya na die di na chi na sorry mai da bia wo kwa so wo sa die kumi ye instrumentalist for Mujina munim say sabio papa ya anta what ya say ene cameraman for no yes sir na mo de camera to papa na asen kwa na ne na ye sei na instrumental na sa mi am pata mo so na wo ko won sa so mo so ko nyina bo aden eja me da asia ma yen kwa homa no susi manum na afei yen kodi nkomo edi wo ne case bi ofie ha ahoma no wadawro ma dia wonimu na 0551931931 0548931931 branko monimu ene entity ngusu tew. Hello, good afternoon. Me. Me pa chaso genka nankan wa beta fo. Enka wonso ohine enka wonso. Me pa chonya be ma kwame amu kunya dona friend original aha. Eya na abare me mu fa nche me wai. Mo bibia be fa eduma me sa na tie. Mo kwasem. Adama no hwim ya da unti na bi ji. O pe kwa mo mra me ndane ko sia dan ka hu ni. We dey wujina mu pampe. Katapra mi genda bilaba no. Ya da si nyame hira o. Me. No baza de mama eni ada ho. Na ye papa no ne na brapa. Na mi hira no producer. No baza nse mama hu nse ebi panya fe yi. Ye wadi fo ni bi wo ho kura ka bi anya do. O kona. Kafra. Hello, good afternoon. Afternoon, ma Yaa Serwaa Bruni Papa B. Man Pizarro. I am Mrs. Tafe. The classic Baba. Ami. Na mame na kesi ya odi atuwe idu baby wi aso ya taso na beze pani ko nyina han taso ne belim di fosan se opanyi na wo ko pesika na so ko promo ano wa kwan bi so no sabi brothers wa mana gemu na ho na nka ye kanso anka ye na nanom ya sofo ya me kire ye na nanom akonfo bi num de nka o mu di juma se ne pa so a wa braza bia nim na nso ya na ne nka te bone ba ko di na ka shra bi asana se na nanom kwasempa nka de we de nka obi pe mo akoma na faduro ka che ne se ma wo goja na na se sabi brothers enti wono sa di pa o kwa sa afa ukopemwa so sika samonye ne mo sa afa sika sa le kopemwa ya sika kra sa e gold enti du ba bia wa mana duan na ho na sa di we di nti fe nkoma ye nyina se wi ase bibi nkoye ma ho a
and Chesa Sansa was Japan, as I'm for check. Bring about Pizarro and Kinkers Macro. Medase pa Pizarro. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Mira me patch on me into away. From a young man, a man in one past I chico, a man in front of a BP and young person. Enti man penny for the and you're from saying. Listen, you go up, you look at your be humble, you might say. There's a walk as I will be our lie. If I don't say, walk as I cranes or baby, mammy penny be our lie. now, mammy, there's all my time to but need to be done. Virgin phones and boom, I'm telling and I'm literally no more. I'm not friendly to them. Yo, yeah, that's say hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. You. Hello, good afternoon. Hello. Oba man pacho mi enti away. Yay. Hello, good afternoon. Good afternoon. Oba man. Me pacho mi enti o. Me pacho ya friend Sandra. Yo. Me free and okay. Me pacho friend Sandra me free and yo, Sandy eti o. Me pacho lady now we di kind beda so kasa se we ni we du kunu. Mo. Me pacho lady now be pasa. Ah, eti o. Hello. Hwe mentie wo ho. Wo de ani mi ni nkomo ntie TV ni anase radio no why? Pacho yo. Timitie o. Me pacho lady now ka se we ni obi kunu nete obisa ne 2000 we de be ma no ene na sofo no. Me pacho no ase o de kasa atwe emana omudi nkrofo kunachi na omotete be ma no wo be ma na actually free or neira wone lete eso no say youth na aba no kwan a omode awarefo no enam so no because obu say wonu obi etia like idea obi sa man so wan so man na enya wone najai esa say be man so taninti like omu ni say one ne tia dia ge one yema no ne bi na ne yire eyema no enti no obefa so a obe jisi kakesi free be man ho no obefa tia je free ho be man so na agene nya dai emma sa nya man so ehun enti na o me hu ni say o kata dia atre o ma o mudi sa adwuma no na me man so mu tie asem ya o mu ma agene enye sap enko nya me bi so no mu hu say o mu yire so won fa so esene o mu sai check no yo me so me da say hello good afternoon. Hello. Beme na me pacho mi entie we. Fama ya useme kata fita pale. Eja me pacho yetie o. Ya minsa mo ni di mafa mo. Ami. Na mto le ya waredi. Ina oba na ti. Na di kaka so mo e ma wale fo no mo de se. Eye de group de ya o mo ya ye ta mo de se. E group de o mo ya ye ta mo de ka ba. E na mo fra na o ta se. Ya mi aka o ba na ada ya no so ma umie mu ana wo de bia sam na America no mo fa futu ma ba wa le to no because ka wa ti so mo kire so mo fo se no ano no au mo fa futu mo pa na de mo ye no bia aya na me ma ye se ya ta ni ti bia no ma ka bu ye so bia no ma ka bu ye so kuntu ma wa le to no yo yate why you betu omofo yemfa last caller na fi nkodi asem hello good afternoon me joso oba mira me pacho mi entie we yo eridi mi pacho from ya sa professor me ka tafi why me pacho yo na no kwase ene some of that together eh ma mi keme boss clear the bi obia wate unzo mo litamo de ke aduga so bi ai o ka fa so sinaja pa do fo nyawura restaurant fo nyawura o so ma pa position ni chome chano bi o na obaba o ze
Compress me and I'm okay. If I took on for the no, you can't say, fiction or some of the time. Na so odi ni nyina na fabo mu. Aha, e ho na trick ni wo no. E ho na trick ni wo no. Is it good no wa fa wanya hwe o wa boka nkasa yo we dey make am say akwanchi media eh na ni kan ka dey say papa na obi abetima ko ajetina sade we da fa me nso so me da ase a be me atena na fa yeni nkomo a abusuafo me ka kire mo se case chenche bi da fia ha e wo se ye kona ye kotie ne tentem na nipa nti na Sompa Nkomo ewo ho nipa hia moa nipa nso so hia moa a ginipa na eboa no ba me na net sei nyame adom me ho ye mama ye da rade ase na sane wasi asrea wo hunu nia wo nya ene sei no wasam ade ba urefi mama bacha mi urefi ene eboye Nkomo e de na asie yo de din ka mechia na madam ase na mache matiefo nyina awie de mama na nyabako ni nyina ne se the year 2022 na me baby yare ye omne eraser na eraser no entima ko hye ne yem enda ko hye na harawa ho nti me le ko hospital no mo yese sabi obeja ne nan nti we de enye hu bia ama ma ne nduro ama me de ne koi nti be year echi e ko 2 years cry e wan mba ne yale me nti ase na me ko hospital na mo ato no oja school no wasa ko ti duru baby na me ba na echia na spinal cord no na eche de chika se no na me ko hospital because me go twa scan ndi go twa ye no na se eraser na shena ha na harawa we ni kra de condemn ase no ne kwa se me na mitimi nyam na so eneja ska am ga so bejo konfa no chi no na minya de din ka no kra no medical boka nyam ade amanton ay me plot ene ndi nipa bi so mu se no de o ma menton because bi amakoton na kra no ay de wa anyi na bia abzu minis ka no got pro to be edibiti tv mu say de me hwe mu program ya me de masem ya ba nei ena hu asundie tv na say man bi o ha wo yi program and the blessed Emmanuel J ena me friend number no ena o che me bi o Accra ajiriga no ena me ne me ba nyina ye koye ampa mo ye call live see ya no butwa program nyina wie ena yes akọ konfa no che ho the year 2022 April mo na program no mutwa ne say mutwa said ya meti America ma ye ka say na oba ni da wona so na me ba no eteme nchei oba no wadi mfie say 9 years ama Mariama oteme nche na said ye ka say ya na wo chire mu dia e ha oba no mo na ewie ya na o say ne o de line to dwana aboafo aboboa ne kwaso no mo send this kan bia na oja ye kwaye me ba konfa no che ana ade be che 14th April 2022 ama kwaye me ba no operation nti ombe ade che mo be fa akra ne koyi to mo koyi no ache omo mada e ga kra e ko nwumrem no ba se me ba no wanye yi na kasa ni yem no niema no mo ko to koyi operation no na ye 5400 na mi krom kra me won aya santema ponchiri fa so no omunya 8000 ene de ma me na obi na di animu nti sika no a sheda na me ho blessed Emmanuel J sika no dia wo kromfo agegede ama wo kromfo agegede ama me no gwaji sika no o me nsam ene me kai ka che bi krom sika kra abele 500 no ma mi yima me nti de 7500 ne koma no wono ni pakro na wo se ye frɛ ne say blessed Emmanuel J hwɛ Nkomo no ma me mbu nsim wa ha won se TV stations ya hodo no ye mu bi wo hɔ a ye kɔtɔ airtime ye de aye program ye one factor ɛna ye wonia station na fa no a wo di dwuma sɛ de amete ha yi enti ni pakra wo bo ne din blessed one Emmanuel J no blessed Emmanuel J no wono no watɔ airtime no wo di ni dwuma ana se station no na ahyɛ da fa no adwuma sɛ de me hu no wo TV so ne de tambia na chese ono ne wo ho a wo ye na atimu bisa na Asundie Support Foundation Asundie Support Foundation say bibis adis ana obo kire me Asundie Support Foundation nkula mo yare
so on your obo nipa on design nko a okay it be bani okay it na say papa wo kana asem papa me kana asem na oda so yi okay ya ne ni bedi nkomo ne ahwe asem okay eneja omkoye akra no president nyame yakọ to ne 5400 o meska kra na me hu next no doctor scratch say o meska no mo boy ne hu there be me menti ase say wo de ho asi ho se nyame dwuma kakra ka say na wo ye ehwo no mpofirim kakra ba ye no wo de ama ne se onfa nkoto sa na hospital na nipa no kramufo anso so agigi bi de ama no wo ofre wo se fabra na wa na so re boy sasen information center no mo jiska na man no dia animu enti yakokro bi so ayekọ sesere bi na blaze imerade yi hefre papa no eka je nsa odi animu no se na nipa bi na shase o mo yesa mo nya sai na se nya 8000 mka je nsa na enka me ba sa papa na odi animu no onim Emmanuel eje wenim no me ko ho no na ma ba tv so no eye kro ni nyina reho a me yere so ko information center ho a wo de ko tu nanim a enam so ma ono so eli hu no odi eto aso enti bika chen se wo ma scan bi nwa hospital ho wa ma bia wo se de bibia mbeto bia no me me send ama bia ma akoto no enti bi me no de koya kra no operation no aye tu su bi sa baby 5400 ni scan mo du a mine send the bar confirmatory ye de koye eno achi na kra na anye yi enti eno achi kra de e kan gidigiti bia nya na metuatu asa aka no akra ni free mu no aye twa bibia so yi ni kosie no and number send him 2000 get 2000 and ja yedi akodina se me yama djuma edi be 1 year 2023 me wana mabeda tv so me hunu hwenro esu da bio we dia dia ye advert e yami ana sa nyamia na ma friend se dada me pa che wo me hu ade me yema shimio na me video na beda so was ye Richard Misrel a mistake nene and I say Mr. President was say mistake no the program bi am TV so ommo and am de no abetoso nti obehu omo wo hu omo a wensi di kra and aba obesande ma de amame and am say nyeska na mepe hakra na mepe na nkwa say wo na oda so yi me na oda so yi sa brand so ne ama wo na mu ye hwe wani mu ye hwe wani a areho ben mania bre areho about time for mesra mo ye ma no ye ma ye ni nko omo ho because sa kwada ba mini eraser ya batan yenya ya na nka ye ma na ekwa anka ya dane abofo di wono mu achi wono mu ya na nka ye kan jai sani ade bia ye kan fie no me ameti he ye ka me nko na nka makọ ha information center yi a ye de kwa broadcast ye friend say ade ye ekurekura so for megaphone na nka makọ record jayo na ya jai edi eguso abonifia ma me bai minya ya na nka me ye ne saa na nso so wo kwa woni na chi eraser na akwada akwa mmene a ehun sem bebre akwa TV so akwada ya anya ye wo frem nso a ye double advert fa asem ni si wona tenas na enua ba internase na papa no ye ni asem yi ho nko ye mmisa ne mpredodo oboye ene nienti a ekokọ bas ha na yenhunu kwampa ye de asem no ebefa so oba panya akona te sei nyame adom na ya pacho na nse nyame adom ho ye pa ene de bruta ye me da se men den say one eja o de me share back door training me a ona no so bi so hu Facebook o so hu ye ne fe pa me da na se enye ize da nipa no so onim so wo ties you onim wo a wonim hebesi enya agro me ni aba SBS Vital Herbal Mixture and capsules ye just say agai ebeto sin edu pay uta na fe waje pre-care natural powder ni bi and so e de account de bi catch us agai ne de ayade bi yesisi yade eye wewo ni padua mu bia o to agai no ama na to ase e de ama say ye wusisi e na ye wo ye dwuma wo ye ntide bia wo tena simpo na wo so de a na ye asem na wusisi emu ya wo ya na wo akasa wo te se ya ekuro ere wo wusisi ni mu dia ene ya agai Sompa Vital Herbal Mixture ene capsules ma je pre-care natural powder no so e de aka ho na wo benom amasisi yade no asie etu e de afri ho me ka cho se oto aduro na wa je numbers no na wa frɛ o frɛ ya enkomo wo ho bia na wo ne adi o ha 0244 718
557 0244 718 557 and I say 0241 604 702 0241 604 702 Oko pharmacy shop ne herbal shop be ben wa wo so wo to agan oji anu age ye precare natural powder ye precare powder no enso e de account e bia na wo de no sisi ya de no atra ma ubo se wachi bremo no o te se ya na eye wo ya obi ho a ono a wotumi ntinase ono so a wotumi nda de bia na chi bramo no etutu no wote se mu ya wo yankasa de obaya ne so obakwa akoto agan na waje ye precare natural powder ne bi enso ede aka ho odie no se ya woto asentini no na eya na wote se ejaw ewom wotina se wotumi nsore oda wotumi nkotokora na wada ni nyina akoto Semens Vital Herbal Mixture ne capsules agan ne bia na the precare natural powder ne ka ho a ebetu ejaw na ewo woto asentini mu nyina ede afri ho obi di atretre amane nipadua ya na waposo na wote se ya ya osi esisi no eno na ye center boat ekura nipadua ni nyina etizesisie no ya oninya ba mu pe na se betretre ede akoni nipadua ni mu nyina eno nti na wiei ye kanfo Semens Vital Herbal Mixture ene capsule se de ma oseto bi na no magan ebeto sen akọ osisinim atretre akoni nipadua no waposo nyina ebeyi ya na fi ho ama won so ho atumi ata wo dia ne se obeto adro no okọ a wo so do ntumi ka Semens na o se me to agan na waje precare powder ne bi so e de api so me se wo to adro ne wie ya frɛ yen na o haw no ka kyerɛ ya kyerɛ kwan a obefa so a obenom adro no ye numbers ni bio e 0244 718 557 0244 718 557 and that's 0241 604 702 0241 604 702 so sisi ya wo ya na wo ye bema na sisi ya de nti ama wo bema ni tibi nyina so nya adwuma ya wo de ana so beto agan na the precare natural powder de bi so e de aka ho man so wa obedi adanse so bekodwoma kobra beko adwuma so kobra ebedru awuma na honam no sisi ya wo ya ukurukura na asa odofo ba ho a eya na koloni ni ho atenka no kura teko koto agan ni bi na the precare powder na de aka ho ebeboa ama sisi ya de honam ya ni nyina atu afri ho ama atenka beba ama wo so wakono asipi wani beje ama bema no so ani age na de bia ni je atena fi ho mema no so amodwu so twaya na mote se ya wom obi kwadwo so age so kan ni sisi so oje so wo chem asa na dwo so na ba ni nyina eye kuro eye yawo ene wo odwu so twanim koto agan no ene precare natural powder no ne fe piano ebabu asiesie odwu so twanim nyina ama pace na ewo mu nyina eye fi ho ama so ho atumi ato ebia na wo so kuro na wo yem ote se pace eye wankasa ewo wo yem nyina oto agan ni bi na wonoma ebetu ase ema no amonso so ayase kuro ama mokwa fiche na muhuru amane no ni nyina oto agan na esiesie ni padua no efiri utiri so koka wo na ase ade bi ya obia agan ni tu afiri ho ama wo so ho atumi ato mo so a mo de no ewo moto sebe mokọ agyanan so a aya na moto se ya obebre na moja wo na ya wo de echeri nyina oto agan ni bi na wonoma mesi ebeto sen akọ osisi ni makọ ni padua ni eyi ya obia de afiri ama wo so ho atumi ato oto a na wato precare natural powder no enso ede aka ho adro no okọ pharmacy shop ne herbal shop ebe wo bia okọ a wo benya bi ato obatafo PFA pharmacy or New Road Junction yesuma begu ho do so po ne bako okọ PFA obenya bi na wo so wato kolina keba ewo Ashtown Habe ewo Safo Freddy Mens okay o Rock Pillar Herbal so ewo keo enkrai for mu nyina
Moko Repast Ventures or Kashi Drag Lane, yes, Swabegu, Dubia Upebia, Oko Repast Ventures, or Kashi Drag Lane, Ubenya, Gyno, any Pricken natural powder, Nina be at humble madam Swajig, Ewa Shama, you do the Bako, Oka Ubenya, Gyno, any of your Pricken natural powder, no, now was what to be Penna Heba, Ewo Cape Coast, Jeff Heba, so Ewo Mankasim, Akobam Heba, Ewo Koko, and a Jar Heba, so Ewo Go, so pharmacy shop, any Heba shopper. Ebe will be our call also wopa gain. Seven's vital herbal meshanic capsules. Now for what ye precursor powder, pre-natural powder no, and so Eddie a cow basis with pediano, and to yaw be a say Eddie a few old the albayana say yatana and a dosso. Oji numbers now a freya oka baby a bewa. Now yes yacho baby au kwa. Ubenya be at your numbers though a 0244 0244 718 557 0244 718 557 and that's 0241 604 702 0241 604 702 Eya ne mo ni padua ni mu a eya gan Semens Vital Herbal Mixture and a capsule so to anaje pre-care natural powder no e de aka ho ye just so say gan ebeto se obenya akomeda ase abusuafo se ne amote ye no me se entena se emmasisi yade ne ekon ya bronya na ye bedi no se oba bi ya wo ya ye hurisi town wa wanhwe ya wo beka dem enti pharmacy shop baby etu an so betimi age wo de frɛ yen 0248 928 824 Midimafo Herbal Hospital se men kan kire se brei na Dr. Time da so nkwa na timide time shada to nipa da sani yade so etu ase deku bra emabio me pa cho se ye stroke diabetes prostate entrance nkase am o yade so kohonom enkran ye opoko ase mayera kumase ye wabu akwa agogo frɛ yen 0244 774 282 me pacha weekend ne be ye da ma nyina kai say eye gino tomato mix me pacha say ye jollof say ye nkwan na wo ye say ye stew na wo ye enye gino a waduane no abusua ne bedwa pa me pacha weekend ije wo de na won so waduane no Entinsi town Joycam Roofing Company Limited semen kanjraw sesi e se dan na wakukuru de asi ho no enchansi ni nua eguso no nhyadan ama nkoyi a emma dan na nkasa ndimu entinyame bibi wo soro de a wo na obema ne nsa aka ni nyina ne se enchansi papa edi adanse se wasi dan enua papa ebebo ama wo dan na chama wo eno ehu dwuma na Joycam Roofing Company Limited wonum edie baby a obefa bia ye gina ho me pache okuma se ye ne ampa me police station so koba ampa me police station no e na edi animhwe frɛ yen 0540 125 816 Chocho Herbal Industries atiasimu me pache wo ready na ni problem ben na wo ho me pache Chocho Herbal soap de wudi dwade a ebema wo skin na ni ayefe ensansa ne pimples nyina be free ho Chocho Herbal cream nso e wo ho no ma eboa eyin yade wa ahodo dodo na etatena ni padua na ni no e de free ho Chocho Royal Gel me pache skin no manen skin ni na entoso pa na wa honam ta akeka wo de je Chocho Royal Gel ni bi ne beboa wo Chocho foot and hand cream enso so e wo ho obi wa ne nsam wo chia no a na ase wo ya bunkotodwe sense niam bi miamia wo ne nsam dendenden ne nantini nyina paapa ye pe bebe eye Chocho hand and foot cream na wo hia Chocho skin toner wo pese wo glow sam ya misi ha de ne wunyanya wo de se pe bronya ibabi a won susu ginem Chocho hair products so bo ama trinwi na bu konwa ankasa na yihoa afri emu Chocho balm nso boa ama wo honam eya wo ya no afri ho sei kren baby a obefa bi etonro bi a yade a Chocho nipa ni nyina ebi ewo ho ene okwa TikTok ni Instagram ni namafo ade ya ye gina ho pampe freyen 0504 555 535
RSYD Novigi Studios seminyi wasutire mepacha o say ye podcasting na wo ye mepacha wo twa sini bi upe studio na watwa sini na me na ye niti pa bia na opese wo yi mfonyi na wo yi ne soso nye mfonyi keke wo pede a wo de beye yi bi nka ye dum bi de ato hwa ama na cha ma wa mepacha o ma menkanfo RSYD Novigi Studios fo mfama wo mo emfama wo sanse ye de yadwuma ho te enkran ye o malama baase off First Kokoko Street Freyen 0574 715 778 Lexter Ghana se menkanchire oba bia se bra wakọ afichire no wa hoto so sembe kọ soro confidence na ba obetimi atumrika budamba lesia Yaa sanitary pad eno ne amoase a oba bia ehia bosome bia ebeboa ma wo so atimi agina wona so pampe se open ne kese se open ne ketwa se open ne tetretem mekanfo Yaa sanitary pad Lexter Ghana edi abedwa so frɛ yɛn 0302 235 295 Kingdom Herbal Center yene yede Kingdom Garlic Capsules dia bedwa so mepacha yede ni nsuo ba dodo na aka se wonom a wo mo bre ne santi yede ne pelesi aba eboa ama se oba memini o se oba yedin o aye ize no anse wato ahye wanum anu wonsu aguso guna onho atowa ne sa de santi omo a stroke tete omo hypertension nom ne ade wonom nyibi Kingdom Ginseng Power Capsules mema nyina edi makaginamu ama matimi abo adwuma mpaso a chese nya agro Tremendous Capsules oba bia nso mu biai mepacha wo ye be ma nso na se wakote nnamu ya de bone bia bomode anaje wo de fra yen sesi e ba bi etonro so ubenya biato 0597 298 855 Kengen Energic Drinking Water ensuo be na weekend wo nomo mepacha ensuo a wo nom ne nya Kengen a ne fa hye otirim se wo to yade ubenya apomuden mapa na ye de alkaline no ewom mepacha Obreman UGC na ye Waterful New Road Kwantempon ne so Abawa Road Junction fra yen 0241 449 191 Grow fine. Yes, it makes you grow fine. Me pacha omojadru eye kama neti apone de Ghana kokwa ankasa ayo. Ena doctor kan wasi ye dezentoxylem. Ai. Ena ye dia ya ebo amadi ma wonum kwa fichira mo hunu amani bebre. Obi wo ho a wontimi na ono so oni obi ka de bia ne widie ma ete se niama nkoye wo lack vitamins bia me say no grow fine the betwitwa age wo pa Digital Herbal Center ena de aduro papa se ya bedwa so eye mojaduro freyen 0244 59 65 32 21st clinic se men kanchiro sciatica na ene se ade da fom a wo na achechire wa wontimi mfa no bronya ye hye Valentin boot ne ebusim somrikam a wo nya de abetimi atumrika edi ye chibi sanse ntini na enam wo sra ase ne wo panchi na etwe wo dodo wunyanya no pomasibira ma menkanfo 21st clinic for emfamawo ahweye ha kumasi baabi ameti so mpaase ha kura bra na yemoawo mepacho ye lab ye scan massage ye machine ebe hwe nipadua ni mahunu ha wankasa ye tete wo kumasi ye hwe overseas said na make chiro so mpa we yesoro hope obo ase council quarters nso ye ginam Accra Domi Market sunwane nkransa tachiman ye ho frɛ ye 0249 311 another 311 Kojak Farmer wonom na aya pose papa edija bidie aye enti wo se na ya blue ya red gold green a mesrawo jibin tentem nefa pose ne be fita sanso ne ye de fluoride aya ebo ama o se achinam ne sen na ankasa etimi aya dendenden ma fortune so wo ho wujibia eno nso betimi aboa wo sabra ahwemi wuti pai wo na sa wo bi ate agusu a Kojak pro code no me pacha pharmacy shop dru ho a enu bi na wo se yemfama wo enya enu bia men to dwane freyen 0531 069945 Royal King Cracker me say sabre ya take chalk your hunger ekomodo na sa wo hwe me na esa ase banchi na esisuo yi fufuo yi ya ben a mesrewo makomkro meku pebi neti ano na we fufuo ne be ben no na won so wan se wo fili tre brain pa baabi eton ya ma bia King Cracker yi Royal King Cracker an kokwaje wo de Gino pepper and onion medical catcher say enwa bi na wo hia medofo genen 10 na wo ho entimi ento be me na obapa sese no ye twa ye ho tew na twa ye ho nyina no ya bomoden a say ye ne
papa yi ya ye frɛ no saying Blessed Emmanuel J. meba mo Blessed Emmanuel J. Mbachan yene ne di kan kasa e ma mpanyifo kyire mu a wo fa ne ye kasa kama sesi ya em so ohunu ne atwago ne pressure ya akɔ ne so no ye frɛ no wo sese de wonya mfa kro bi so kasa wo se abadadwofo ne wo se wonya mfa enti no ye ba beto ne nkra chenchirenche yanye de eka yenko no nanke ya frɛ na manafa wo se ye obi a menua ba so mpatiefu ahwefo ente sa eti say mistake ne bai enchiremu na yehia nenso anko basa ne senti no ye ba ne aba beto ne nkra nti wudi kan to ne nkra na afei ma me ne na abrampa emrem na etiefu sa asem we yam ya ni na ho yemma yani na ho because akwa mini eraser ya doctor fo ya ama akwa hye na hrawa mu edinsem pia ba abusuani abre washom sa obeboa de na tena fidie so na afa ya ba ne san na asem a asi atwam akwada ne kura anya ye sika hodo nyina hye agu atwam afa di adan na sanfonyi ne da so utwagu ewo mafidie so san komo ne yedi bra to ne nkra ne yenko yanim yo Blessed Emmanuel J. Oka chem say o ye sofo Richard ni. Me no kasa no bako bia se de nkebe ya ubeja sa de no. Me fra wo yire e ka chem say o ye oba tan. Enti ade a ekoso no ama me yire adwendwene ho ama na waye ketekete no. Oba wanya ketekete waye ketekete. Ohu bia ne ye ma hye no. Ama nipa nyina hwe TV. Me dem de uye nti me ntimi hwe TV biem. Me say ni audio se me ko bodua. Uhu se me se be nyame nipa nti udwendwene mu se o ka na kwa. No kwasem na dia wo dia ya mene de ya flow oso ngini yen kasa me ka dia si wani mu pei me firi ha ba kwa bia so wo meku na oyire no manyina duabo me bodua e de oyira dase me ka se we dia kira so mfa me bodua de oyira dase asema me ka kira wo no enu achi na se duabo nso so mu wi a wo baduru manima na abehu wo badie we mfie be se ba ko ne fa nka bi o o ka me nka bi mfie ba ko ne fa me boni dua ku no me boni dua ku no me boni dia kuna nti sa so dia ene onflamu no me pata me sa dia na wode ayeme no ama me yira ka ketekete no me boni dia me ma me ri eni ka hu da me boni dia ayo ba na dendwe o kai ne yawo ene o to no kasa me ko fie bia no hu ade o ti abawo ya pa ya na ebi mu ti wo life bi agro enti u ma me ba bi ni mi a obusu ni mi ka ba me sa Blessed Emmanuel J ka ba me sa ene o me suan me hu ade no akoma aso bi ni sa wura me je me otwe akoma akwa ti asempo dia nke be ye na da so yi we akra ne wu ni ama wo se ba na net so akra net so no aw da bia me susa me hye mi ti na ba tan ko hunu sa de we ya enti e je ya ne se nipa bi o mu okrom kwa se me ne na ya adwene ene ye bo ne ye diska gu ye botom ene ma bla bonsu ni am gu so je bo sia ye madwuma oni mfro so a se gina sie na wo de twei na abehunu mama de mo ka no me da se abusuafo ma menka wo se me maami ohinini my lady jumedi a women of faith ye nyina yaka ye ho abom se ye ba bedie no me paacho ye de ahyehye so me paacho every 22nd November ekwo ye de mpa ebo chenchirechire gira mu pan wa TikTok me ta join ne pa enti me paacho wonso so bomodin ase anopa na onum ko na wa join ne me paacho ebebo anopa no nsia na ese ya de apon 1 hour ye ni say ye free 22nd November dia kwa wie 29th November me pa cha obedu 29th no na ndia waka ise kwahye aidan ho ye sen ekwo fascinator no na no dia hunu ya na wo kan we dia ndia be fascinator mu canopy ye ba na ise akuri ye ho akuri ye bag so ye ba kura wo hunu ye enti bompa ye ni bi no watimi anya fascinator bi se ya ba be ginam ye nyina ye ginam na me maame na eji ahoho yi nyina prophet pan so be free nkran ba me pa cha tachi mind the apostle general Moses Osei enso eba anyomtofo ne de bocho minister Audrey of Trinity Presby ba sanso na minister BJ Sompa TV ya nkasa producer wono so ginam a wo be hu nwom pa minister Adepa Root ono so eba be bo akiri dom ti me pa cha wa mabia why your mistake wo ba kai sa wo the communion wine we your ba wo pa wo for communion wine na fe pe communion bread pan no na ye didi communion nso fa wo de ne fa bra na sa da no nyame ebeye nyame ma me bremu en nana ya me dase nana ya asamo a
abrantie ede mami somu na ye bomodin na yayi omonye ready so asamo ya abrantie ede abe awe hopa nana ya emprebebre se mi chinchimu mi TV a metanhu nema bi se akoda bibia na fro ne hwene yade hu basa na me ye free honom ekoso for some time tia na metaka say papa na ye friend me Blessed Emmanuel J nti ye friend for the last time so wenti mi amfa amoye nchiremu a na kire say ya famu die de obefra kira babia na ese ene ono ankasa ni jejereje Sorry, the person you called at the moment. Brofo this way dear, na kire say. Ai, brofo ene diso a kire say yate brofo e de minim say wo so wate bi da. Kire say papa fa emfa. Papa fa emfa. Enti eduru ho a. Ye be hu se ne ye be ye no. Sorry. Yo, nessa ya frame prenu no. There be set to see idea ye dia ye ne atiefo ne yahwefo ye ni semwo ya frame prenu gwanfa enti no ya wie ma meto aso na de be frɛ kira ba nana ya asama ya owura edi ababeto ye nim etansi ewo TV so kire se ebi na uchinchi mo de mako hu se akoda bi ne ya ape wo yare na ni ne be hu na akora bi na ne ti ayesei se om se de ben yo na wote so utimu se sa akora no kora pu bia no wafirim enso ne ya da so de ne te so na obi ayi di tire ni ya di diska akoma na ehya kwabna ni botom nyame bebusa mo nyame bebisa mo ya dia ya eta ekoso wo TV so na Ghana fonso so de to frank ya wotema enti e bane sana no obi a send sika na so pa se wo Emmanuel Blessed Edeben Emmanuel J we are where say akoda yi a wodi no ni papa ne free mu Edeben tena se wo koso na wo yes ade no enti na ya me me twa ne tia sika bia ya waji bia wo ma account for na conversation bi ese ode ma owura yi because owura ni krom krapo nanum aguase ese woni ne na click na omo yesa ade we say ma no sene nkrofo sika na sem won hwe yi because ya ade a ya mso oguso a ode nkrofo bi eye na onyankopon so no sebe yensi na twetwe ne wo ye no hwe ya ehun so no ontimi instant medase menzo so medase nana abrampa nana ya na de ese yenso ye hia nana ya hwe dwumadu a papa ne di no obianka se wo ye adwuma bone ba sei wa mana kwaye bone ama no ye ka no kra kire no my friend no nene nansa ene ne kasai am say papa semse na ebo ba odaroma ka me pemu nkiremu oso me obabi ye meeting bi me wi a me friend em say meeting na say onwie ene wonwie meeting ejimi ni meeting kro na ye ma tiefo na ahwefo nti ase esa video we nana ya nyesa krachi tia na ka me mahweda mahwe no TV so da na wuntimi hu ze nipa no wawu anazo onwu yi ti entro nwu ase ana miti abrantie no osise TV station be se 9 anu wakotu esika mo bo na sebi woso wo ye sofuo na wudi sansem na oba ya fa ni video no to nchen no mu nipa ye kana asem no sa papa yi uti TV so utimi kire epeso o mani pa hunu se yanya do ye mo ye nua the video na ha mi o mi na ya se we ne be mani pa be hunu asem na ye ka bi say no ebuan because abra na wa ye se ewu no menya hu se wasan da so a na me hu meti etina na ya de ye ka kosi ni se de nipa papa Emmanuel J eyei obi a ye se TV ayi we bi se obi ti ahono obi konbu obi nan peja tutu mamu fi se nipa kro Sabi Dabi se nyandi pa ma ko pe anu akori nkatia ba ko dia mesai ni nyina yi so fu pani asema ye kan Emmanuel J ya ye kan asemi o start program enye na o
o stati se wo bua nkrofo o konkrasie o mu timi nanti o mu mani o kra ya sempa nti afi de aden na akọwie sei na nipa na wu since 2023 eda to the bo video no besi nne ofre TV stations o mu bo ne bi wo se papa me de me ye madwuma wo betua sika to ase ye mo enti ono ano so ne kasa oso o mu frɛ na o mu kokatro mu se so o mu timi mo a ni sika o magye nyina no o mu fa na ade ma no papa ade na sabi sika pre o ya ye ni bri force sanye peska wa wu TV ne me se unim papa ye mfa wu case nko ho se nipa ni firi mu kura na ya wodi ni bagigi ska adan asem we ntinya abrantie yi unim se otu moto firi mampon be kuma se da bi adwumanti na sebo ni franco ogina se na busuafo eni kromofo dodo na kura adwene se eni oni abrantie na ye baako agigi ska nti da bia ye bo ni TV so adan mi ko twa mi dua na manya twa mi pieto ka wansam fie wo so babua mi onyi uboni aye wabua no hospital watuatua wo de dia bedi hodi wo si yi free TV ni so enu so akoye ntokwa ofre wa kata ne se ene ye mistake ana se kana na ya mutie yi emia enfidie so se ye mistake na na ya amia asefem asem se ye mistake na mistake na ya ye mistake itimetwa eso ahodo afini mfie mienu ni nyira ye mistake papa no nya sane ma no sane ma we sei ama nei obi kwa ahokyerem kura na ohunu so akwaboa no akoda na gu sanka kaye pina wo ma nipa busua enafofo di yawo e wa akra se wo se na yire e video yi na ohunu bia na ne yam eti amon wa fon edidie kura ya ne din papa wa pawo chew aye audio pawo chew oba mitie audio ni nyina bi adai wo se da onko hwan eti nei mesi wa wo he papa yi obia wo de TV wo de obi to so se nipa ni hiamo a ensendis ka bia nko ensendis ka bia enko ma papa yi aya sisisam ene krono apo ene omu TV ne so ene omu bonipa adai Ghana nkoana da bia no TV station ya muboloto a ni anye tese akonfo ameyiska Ghana so ye hieska mesi asem we sei nana ya na otwe se ne eno ni yanka ho asem ya beka ho asem mesi se sika ye yini TV so any lotto numbers omu kire ye se Ghana ye hiesika enso ya ma akonfo ni nipa bi tumi eso omu yiska emani mum na abo oboduku TV so omu ya akonfo a yiska ye wonu mu yiska ese yi lotto numbers na wo ba na otewa utim say yes oba ni enye yize adwina de omu tiri omu de ti ho no na TV station no eso nya daje aji wo musika no mama mu esisi nkrofo ebi ni sofi o start adwuma na kama na obi anto ho asem na afi aden enne hwede on se wani kutire bi ni de fita atuntuma kotu ato na e karatie se tuntunu ade fita atu ato ye kanche sofo no wo on si ni trase na ni agu wo wutie no wontie momo na mane na ni awu yo enye wama brantie yi abema wose nne na nyamia ne kama first say wo hetse wodai so wose kana so ana ne sin wo ba yade a asebodam se wo ba yade a asebodam na waye seye na afei we krampo no na ya we krampo no enkrofu huna omuso ti ba bi hwe na e video de send no eso ne yire si omu ntime hwe ana ye video de send no papa no onya chance mu no adai eja mame se de dia edro ni o papa o fre no a wo se won fa tinkrana na ye to no on say man from opie me so ha na me yam she no ehun se minim no TV so ansa no sa beba mera wode ne ban ko ye no no om start di nkomo no akwara ne kasa nyina na osu abusuafo eja som me se ya anya yikura se ya de bia di obi line saying hello good afternoon. Good afternoon. Net say Nyanko Pondo. Ba me na ya se ya de adi. Ai. Ye kafra boy mu ai. Odidi mi sister ketua. Dia ti ni e frame na no Pondo do na frame ojifo. Because they fresh you.
Me junior sister ne baba akoko num soda last year. Ana oko omo obi kire no oko omo. No oko ye no. Omo ne tenase ye nhihye bi omo beye no omo twa video no so do omo de ne question completed building bim. Ana omo twa video no. Omo decorate back no omo twa video no. Me pa cho ati ase. Tie panti na enhyehye ya da ho ansa na yakotwa video no ho. Say omo no crew ni ono woni crew ni wo ho. Enti wokọ enye main studio ankasa na odi wokọ ti say bi am ho. Amoye live program yi no. Odo ko uncompleted building mu. Normal decorative background no. Normal twa video no. Na fe omo dey about. Omo aye editing ni dey about. Enti odigi sikana ma edu time na wo se omo koya kola na operation menu ani ko review ni ade no omo de aduane fa tube mu na ma no won mfe afi sika imra na mun ko tuatua na yen koya kola na operation ana etwintwan it one media house bi e wo krum ha say from asiomnews.com ana odekoda awom ana omo frɛ no e threaten ni say one first kana ma omo be reporting na ma police and san no kra no or the part payment bi ba ana chese krumu afọ ni adofo ebo aya itimi ekoye menu me offer asene surgery no eti this thing na ekoso no e wo that particular man no any nipa bi mu side no e wo side GP sorry media no mo fa mo hunti mu pa sene mo ka se ebi mu yisika ebi mu yese wo Etresen enye nkwala hwe o TV so a enye enne pushi boys ni bebre ni young girls mo rati de bi mu a emo a wo no eti mesre media no mo fa mo hunyi mu pa se na na Abraham pa ka se next week mo be ka ho asem no mo fa mo nansi form na IGP emfa ne nansi form no on hwehwem na media so no Monsumun Shim na di obia Jumedia Wodi and Famra Kwansua Emua media no Omunyin free TV so Yada se Inya Bema Yansu Yada se pa Ebusianfo Hwe ewiase no enka eye bone se nipa da se ni de ne hu besi ho se wonu mo ho akire wonu mo a eyade a empo bihia surgery wonu mu asam ato wonu mu no menne mu nyina ye ka ye hu abom na ya pa dodo ne chew se wonu mu ayen sika fam wodi hu si hosa no kenya bone na fe kokowie se nipa no ne hu nipa na oyade ye no eniama ankoye line saying ohine yet saying hello ene ajikum wote kasa no na wose wo bedi dwuma sun se ya eye beboa nipa mankrofo ehwo kra timi atowo mo na afa ko wie se sika no kra na ojeji a ewo ho nipa kra na ne ho akire no etwam kra na chenchina twan kan na eke se sika no wetia so ne picture so a edada TV so enkrofo eda so sendi sika ebrewo ya wo de wuntu ya taxi mo bia adan ye kwo anasa ye ba papa ya semi abra bia maami owo sa akwada ne ba wiase benhu sa mfonyin wo TV so na wo di ya odi avrefo na wo ti nisuo ti won kai enya wo ya eja to aso na afa yan kwa tiefo ho na yenye birthdays no yo mame that's papa na etesen Musubo na ide bia jijiska. Papa na etesen Hello. Papa na etesen Ayo me nua ba. afa na yate wonka wo se wo bibi kam yentie o Sa sofo na ade ba sofo blessing no. Ono obi ni na ye adwo obi ni akora no no. Sofo obi ni ne sofo ketwa no no.
no obi TV and no obi nim na ya asore eye bibia wo the TV so ya adwuma sa ya asore won ho sika ni brenti no obi nim fam won free ho a wa kwa jo airtime wo TV station so a wo di di sa adwuma die no tie ya san e na omo ye bo di pa awukura no se o mko so di pa picture de wo agi sika e bi so okura di pa na akona manye nya sika no nipa na ono ya ro kwa no kwa no mo fa bi ma na hwe no sister bi na ya ne ya we ka se fi ne hita ekrum sister bi na ya ne ya e se refra de yam na ko ho sa o we the picture titi the see the sister no mama na ka ze kura ama na sister na information center so e na e ka mo pesca so mo kusu the picture titi so a o mo bo sister no confirmation kura e ze ko bi be bo sa na nya una ye de we TV so a ye ji ka e o TV so ma wa Enimguasie entie. Enimguasie pa ent. Yo, mo yada se wona mama kai asem kro. Wa mama kai pa, me hwe nanimu ana me kai no. Nenso papa di atoso mama kai ba bia wo firi. Wei, wonya sure se wu gu sofo pon animu ase. Adan. Me pa acha wa wonim Nyankopon personal number. Fama yen yenya problem wa yenko obi a ho ye be frɛ ne yake ya sema kyerɛ no wonnim nyame number me pa acha won free se me pon no mesra wo de fa text me na me pon wa me ha onyina me mfanda nyame direct na pa se be si obi so am na kosi obi so na afa be du critical na me nya hwe mfa mfiri mu de ye kɔ ya na se ye bai adan eja fasini ento aso. Oh mama, enti make say me nua ewura ha me yam shame say that first day a wode ne ba ko TV so no na me hwe bi na kora ne sua no wo so nti me kora me wa mele o modi na say odi because na ya me ya sakwala kora ne kasa ina ontumi ntene ne mu na ne suo ba na papa ne so bi na me say ah da bi ade we de me kwa akosend mun say ma de eni nka me wo mo bia sa ne ma wei ededi emma sabe asofufu obi mu nso ede nkwala gigiska o street wo mu ye nyanka o say no ka ni dru ejina ya na nkrofo obi so de slate na mu yes sir na omo de obi a na chu kakraka ya de etwo na ekire se ye mu ano na obehun se atwi ye betimi de atwi ya kire fiti edwoa da nyambo a edwoa da edi anu ya saa akopem ye be Christmas ikura de je twosika saa so egu ni puba akobotom what you say na ya me ya sen ko Jesus kana odi na nke two no aba be ya na mu na odenam shualenge mame enyama bi koso ama enne no obi gina baabi no obi hiam wakoda na ohunu so de kwa akoma no fisa saade we ya papa ba na okase ne ba de wu ne sa ye me nwanwa ah na sa kwere de the TV na nye TV ba ko nso wo hwe TV as mi chima koto ya na ba kwa koto no ho mi chima koto ya we gina ho baby tase ento okase ne ba na wu na me sa adwene se anu wu da be sa chenso ente edwadi a wo de ase ne hu so se wo za amanfo because one more didn't nam quanche ya boss a don't picture beto na buol ma chese uhwe bi kura uhwe nhwe enu nti amasese akura san kwalare ho ma meso ti na be kwa akoto de ne na me nanso enyama bi koso a se wo mo wo ho kwan se wo mo bra sa de ne wo mo bra enti na mira bi ya twam no obi di na si from say radio station TV station bi on ma emfata enti aje wo mo lazisi firi wo mo nsam no because sa ne ma we ntira esa wo hwe nipa no ne bobre ni sibra ansa na sa obema ndwumade bi yedia wodi na so wani mu anwu ase enyama bi koso a ese hwe na mpelifo tu om na esi so na sa ne ma ne tutwa na ese wo man no medase se oba ya enye birthdays ni mfiri oni nkwa ahoma ne so na nsem ni bi wo ho a wote a eya na chese a sefem meru ahopa yo abusua oba so no oda so ye frɛ no Anita Beidu ana Anita Beidu yo Anita Beidu na edi na woda enedai na oba akonofo a wodi na wodai yen de debia wodi ubebe a ye support o ye ne na afia ya wokofo odua na aka abomu ya ye ma yenua ba yi tiri nkwa se nyame nkoso a no ntre na hiem na onya na kese kopem se obaye kese pa yo Lordina Santoa Asare enso di na woda ne na weifri ono ankasa ne maame Jennifer Dua ye oye adwuma o SD hospital e wo kwada so
maame ene Sompa dwuma yefo nyina yaka ye ho abom we se ye papa yi happy birthday nyame enkoso ano nya ne kese na wonyini emra meye kokuroko ahoma ne so wan ya yo papa ma hen good afternoon net say ya de radia se mame confirm din na me mmona bibia ntimi nsisi so me pa cha ye fra Blessed Emmanuel Ejeya na yo ye de radia se ya pe wa che ne ya bremu nso asem bia besen ye ko mu fia ha ne fiada Richard Odro ena de adan yen se ne ba yare yade na nya asem ketwa obesun ni sun e de kire o se huni mobo na boa no no kure wudi ni tu TV so ma adofo esuso mu nkakra akra ewi a kire no yensom akwada ne team arekosem wa firim nanso so wona na yiri behwe TV de bia na asem dada yi akwada yi ene opapa yi ene wa wu mu da si TV ne so a anya nsa aboafo mre mu asem yi wada ama wo kire mu sen me ba so wan ne ye frame nana Yaa Serwaa me ye adwuma Sompa. Okay, all right. But what's the one no one ni papa fan Papa no a ye ka na asem ye friend Richard Odro. Okay, very good. So you can say any Blessed Emmanuel Ejeya Asumdue media Asumdue Support Foundation media Metati Asumdue Support Foundation the year 2013 Mijina so pa Metati Asumdue Support Foundation the year 2013 my vote of every me was to command more ye wo kuma se ye hwan overseas good confanoche ubetime ko confanoche na mu about Blessed Emmanuel Ejeya and I say Asumdue Support Foundation mu betime ko keep sticking hospital mu about Asumdue Support Foundation mu ko kolebu na mu ko 37 na service performance went out main court station not time me only TV station send your service from back mutia bills payment from Saba mutia bills send your muya madi and employing for some mention employing for send your boss send your down canon Saba means mutia with no MCR no BCR no studio I have everything which are now kind of which are not three. I was thinking, say, before coming to my Papa, nyabotre, baby, asam ne kono. Dabi. Fanesa, yen yina yeti exams ho. Ana question dakrata so question a ye bisa woni se woni ma brantie ya wote ha wo kasa no a asam a wode atodwa ye ne umienu nyina egbobo hu no ene se ne ba wa firi mu no oda so da TV ne so wo kire mu san eno ne ko san a sofo panyi wada roma ye bisa wa na wie yi into the mommy the best girl can be Nanka was there, money can't spend me. Papa, your friend was countless times. Countless times. And then in Ansakra, no Wakasa. And then in Ansakra, no Kasai. And this is say, Papa no asem no, ya na den, odi for wada Roma. Aha. Temi, so ko KSCTR. Asumdue TV off. The matter there. It may be sending images via mouth. Not videos, not offers and men are made. Not share numbers. I want to say name number now. Miriam must send images. Papa nti adenti na asem wa ye ka no won pese obeyi eno ano because eno ni asem ni nyina afapem enkrofo afrefie ha se wono mompo ya victim enti se ye ne wo kasa papa ya expect say
sabre nka wodi nkyeremu ba beto dwe bedi adanse epefe say empo nkrofo akasa yi asem wo mo ka woni ho hwe na se papa sofo ekokọ wie say asem a wo ka no nso wo TV e na wo ntwetwa nkrofo ka ne ade a sofo ye nyina ye nipo sofo ye nyina ye nipa se ye ya ade na se anya ne ya obi a wo kwan say wo ka and in some of Tagao Premier, and Baba went to print. And yet, the friend of the man, the year program, I mean, this and a waffle. Or friend complaining, Mahuchi is a body. I mean, for being sent over that, and my own papa, so Mike in the casa. Why? What was a Mr. in the Busano? Mr. Blessed. Wakatino. Obe free so asede TV Ghana for munyina asema hunu bi me say mama ba branya abotre me meti wei me ye nipa bi a se me bisa question e free sa time a me start tena asifi ada me bisa obi question na question na me bisa no wonam hu say ya na ayete say me hu men blast asem wa be sofo asem yi oh me nua ba eti say enya sa na kokọ wie se abufo aba na pewa hwan ye mremi no brat waso ani ensore so na efia da ye ko weekend why mama recording wa ha asede TV no ono de ofre na otuni okasa kama Paris TV ofre na one pick that's a different TV station oh bebre enti asede wura no ka che me se me ka chen sakra na ewu no e na homte nyemom no papa nse sika na wetua nso so mo bia ma won fama no to ndo ka che me se aka na wotwi nsia ansa no ne contract ne ewu itembia oyo so no be kasa tembia ya twi obi di no na watwi nsia no na sese ya twi Ghana fo nyina edia wono agi aduru no e company na giye into muntim refane ma ono just mo bowie weeks no so e mo bowie enti tembia na homte ono tembia me friends si obepeke wono ka che me se o mesre no wasra me so me ko TV so a me friend no nyina dance no ne papa na kasa bia ma papa no ko bufu ni se ha de Richard bi bia bla ale na Richard no tumi a won fle me Musu fla won peke kamuka me pa cha se be pa cho be hwe de me yira ye fa ne to nchen be hwe de me yira ye why to say Ghana fo no se ya kasa ye hwe ne ekoi na se ya kasa ye ntu ye ho na de bia de ho be kwa e ya semwa omumwa me na me se mitimi nkwa yiye kura me na mane tete nsa wo me so nana ya kada chi twa so nana ya tie me kan se bi na papa no wonte ne ho ase me frɛ wo phone ma frɛ wo nene na nsansa asem ne tisa kire mi mu na ye hu se de sitie uzu ye meeting se wu ye bibi afa ya frɛ wo mfa wo be jan ka se me frɛ number no etire na frɛ na kire me ye adwuma nka me mpɔ so wa frɛ na kire me ye adwuma me mpɔ ba me ka kire no tie ontie ni ye wonya sa de no patapa na ho twe no utua nkrofo kan ti dia yi adwuma wo ye wo si wo na utwa akra no ne papa video den na TV station bibo unu watwa no ya wuyi no TV station na TV ne ko offer den na TV station bibo menye sa papa unim krofo afre wa tire ka usu banbon bi asam de kire ye unim krofo afre wa tire ade wo ya wa ye papa prepare say wo be gina court akwa yi sem we nyina no se di pa na wu timi de to TV so agigi ni sika sanse muru we na wudi no wo ye so funtidiai ya kanu kratrao sanse mhunu ani safu na wudi no obakwa ko gina court akwa yi sanse sem we nyina no asofo ni binom enya kwase asam no ya tuto obi asofi adai he sanse mhunu na keka sa wu na utu ankofo kan utu ankofo ene yampani wu nti yampani ya nu be wie kopimza ade besa adai na nipa bi yesitifo krono azan na mudi tiwi ase ablanti o kasabia no osu eno ne nya wo ya yankwa kolebu yankwa ji yankwa ha scan dia oji asa ya bi beko atiefo mo heye obia for the case enkoma no wo ya azan odiji obeti abiji obia ji ne kasa maniko yini free so oni asem bi o ka abusuafo sania enima heating me maka kire say ye nyina ye te Ghana wa wo hwe me ana wo tie se wo hunu ne ekoso ye te Ghana ha tu hofo efo sam kodano emetufo tiawa obi amfana sam kodano ekoso aka ya dofo say etirinwi me pa chaw Mickey's Locks
na anwene etrinwi kama me se me am locks ni bebrebe enso wanwene ama hu na abeka se ene style we de enya agro bibia ye 10k o adwe kwanta udru na se wonso wo locks a obetimi ate ase no wa style o kama na wonso wani atimi age enim dua nso ni osiesie ye ya abna broni se manim dua yi eda odo broni nsem a wo daadaa no odo broni ana no osiesie nso de say di metine ye Mickey's locks ana abna broni na nso ni odo broni no ni di no ababa wa so no ane ho fa adwe kwanta wona ye manimi oye o makeup wa wontin to mu da mesraw se obekọ ba bia ma abna broni JB's palwa entu wanim emfama yenkwa ahoma ne so na ene ya hiti ankasa na onse jana hihye wa na afi wa hu dwa ai mesi mu obi amfa ne case koma so for 30 billion emfa bi ma di jenfa because na fe TV station bi a wo gbo bia no enei court ni ade be court na nipa o di video ne bre wa wo gbo no wa ko kire nipa ko enti directions di obi ye pa yenkwa ahoma ne so na ye ne yetiefo ne ahwefo nkonko di nkomo 0548931931 ana say 0551931931 ebusuama hu bi mo hu bi o say Ghana no wunya asem a wuntimi nko ba bia nkoka wasem na wasem na tia sense nkom say Ghana ha yenyina adane ankonam yenya asem a enu ntina msi obi mfa nyankopon number text me na me wo hawo a me mfre nyankopon kan kire ne se me ha onie na ukofa me de oma no a me de oma ni be gyan finfin se ya nyankopon te wasem ne da kire se ono na eje hu nhira no efa yenkwe na yenkoti atiefu obi anya man so ane ani apon. Hello, good afternoon. Oba ima mpacho mi entie o. Me pacho ya sema eba. Right, sema o ya. Wohu ti we no abusuafo we no me na make say. Bible si wu nyuma bedi wachi. We di adi nanim adi nachi na fiada. Ma me to aso. Edu o hono ma obi ta. We can watch them on you. On bump when it can. Now or stands a day. After we are. Or to Scabia my flower bar. You. Yeah, that's it. Yeah, that's why. Hello, good afternoon. Bamena. Say we got to be ni wo heaven at e dey dey be see anya because I dem up any thing papa man dey here dem fan take the to dem fan take see o se Nigeria because there e party can so ka e dey no go yen can be the papa also after o se be party pure bu se be in team ye bi na me mo sa asem ni nyina nie obi awre akosem enti men so me da CP. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Mira me pacho mi entie we. Yo.
Hello, good afternoon. Hello. Me pacha o mi entie o. Me pacha o mi de nana. Yo, mame, ye tie wa. Shop na dia wo ye no. I say what I know what I say. Te say o MCR nyina. To the sense nipa na wa bobo ko ju. E say wo be yi wa no. Sa. La wo de number ti say wo che obi ka, wo ye say wo che obi ka, na nya anu ata no ho ka. Nipa na wa wu a, wo mo san ni teacher da ayi so a ma me hu a. Na kuma ai san ye ne ka. Nti ma wo say what dia ba ha be. Na won timi ya no dia, wo ban ko pot na pot ni pot be say go no wa ni yo be so. Wo be no pot wa be yan. Sa. Yeda say. Hello, good afternoon. Good afternoon. Mira, me pacha o mi entie o. We dey encourage person ba mu program no so. Wada Roma ugina so a. Dia me kakra me person me kan dey dey sia na for na bro so bebo. Nti se na mo boy nka mo fa mo na isifo. Na nka mo boy na sa anyoma ni na tu ntwa. No mo obi ogro ni bi o don hu picture na. Enam se oye nipa o watimanti. Obeden obekwa ko yi kese obi percent. Onye bibia na omo TV ni ade ane se omunya program ni bi hwa na tete ho CSM why adawoma yen susu ye da se papa. Hello, good afternoon. Odo me pacho me good afternoon dear. Pacho ni suban no me ti hanu se mi anti ba ko banana ngumfa no ne de ne ko no ane ho no mo di ne kire ne ye boy no katre say yanko o this can we obey ma e be sin e kira no be this can be my ye nim and so up to know that put the next wall like say of ma ku e to den and ye of an ko no ko sin warning you know yi mi anti ne ba ni free TV ne so ye de ya Sompa we so de bia ye picture that so wo de ye and I know of an ye so den you know ko sin warning I nya sen ke kwa and man yi free ho the chinchina so when you brother you free so mema no for na ba mo mema okrom na ye kra de na duru court mpo. Hello, good afternoon. Ati afa so ana. Hello, good afternoon. Mira me pa cho mi entie we. Okay. Lady can say it's a kid na a deal. Aprana uye no. Ama meno that came up on them. Aprana we see 2023 and we see in Bameno and long. Oh, so be with date. And I give you back. I think I did the boy to share. That's some. Aprana we will let that but we did TV so. Along that music. Just some of the people. I'm fighting. Aprana ma me de kina. Wow TV asem me da se me pa cha se wonye ana wasem wonye de wachira asem wonya TV so mabida won se obi wo date ni ma me kro wo no bre kra ni wu ye ni asem a wo ka na ya fra wo ginchiremu a ye mfa na ye twa to ne ensore. Hello, good afternoon. Me da se me pa cha wonye ana wasem wonye de asem wonya oh abusuafo yadamu nyina mo ase se enefi adamu amfa anya akwadro mobile numbers be support Sompa Nkomo metina mu de maame ohini ni adazoa osofo maame premaini minim se nyame ya adom a dwoada eni beba ama me nso matimi aka metiri de ato ma battery so sabra ya ma yemusu de de ameka na se weekend ye kwa akodi na emum ya hwe ho ye ya wie de na ye de asi. Yeah, 2025 yaba Bible say nyame Sompa pa ne say obi ko wonyanka ene erusia mobo enuti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 106.1 Techiman